21 the chin tham zo tu langai tu nan zate nang kut kanin tlai than na chimnak kan thak than na thawng kan chimding mi na chu SAC ra kap hriam ngan ka mi ni dimo su do khuli khwa I impakhat arok tamu khampat kal nak moto lampi in akal mi thilphur moto nani zulding mi Afghanistan a nupol fimchon nak amphi khamruang a Afghan a project pali World Bank ni aphi March ni khat in March thladong zartiang a Chinland ral kap nun nak liam mi Paudo than nak cha a hlasak nak to antim Mara Administrative Territorial Council MATC MDF ni Mara mi pi sin a thaitar nak cha than an chwa than SAC sakhan mewai a aiding le hriamnam amvum phut mi helicopter chu KNU brigade panga ni angka na I an thak ta mi aidin le hriamnam chu an chu na CDF matupi ni ka dau na kong thong an then timi tlang tar pol an sala amasat pik a SAC ra kap hriam ngan ka mini dimo su do khuli khwa I impakhat arok timi tlang tar asala March ni som thum lani khat thong ni kulan ni zinglei suimelam pasari rong a SAC ra kap hriam ngan ka nak ruang a do khuli khwa I impakhat chu akhen cha a arok di tia thai ase hi ka zong khopong a hin ral ituk nak a umlo na in hriam ngan chu apuak len kau asana in a khong mi zong an umlo tia KNDF battalion prani thong an then SAC pol ni hriam ngan chu pe tlai in an ka lengmang cha a do khuli khopong a ampua len tia KNDF battalion prani an then chi tamu khampat kal nak moto lampi in akal mi thilphur moto hani zulding mi sakan ram then tamu peng chung tamu le khampat kal nak moto lampi in akal mi thilphur moto hani zulding mi phung panga chu tamu PDF battalion patni ni nizan March ni somthum a an chwa chu an chwa mi zul phung ha a chun pakhat nak rikhya mi lampi in zan suimilam pasri in zinglei suimilam poruk tiang moto he tlunkal loading patni nak tlunkal kho chan chung a nan kaltik a moto hnu le chu muka in se thil dang in se nang khu lai lo pathum nak SAC ra kap sarchwa mi thilri pau nam phur lai lo pali nak SAC ra kap le palik he ifon in ritsi zuar le phur loading panganak private motor le baskal mi ni chun thalang hong in nang kalai hi kan chwa mi nol nan zul du lo a chun namma nol asalai I thil pakhat khat nan chung a atlin sol a chun kan ni tamu PDF battalion patni ni tromvo kan la lai lo tia fiang te in rarin nak kan in pek hi chathan kan chwa mi chu ni hin ni thok in zul chol ding asalai I hi chathan kan chwa mi kan ram than han lo tiang in nan zul ding mi phong asi tia chathan an chwa Afghanistan a nupol fimchon nak amphi khamruang a Afghan a project pali World Bank ni aphi Afghanistan a nupol ni middle class chon nak ding kong hebe tlai in Taliban na ni amphi kham na nu in dollar million zuruk mansimi Afghan cha a project pali na chu World Bank ni an let than chu project na chu fimchon nak ngandam nak jin thak nak lei a athan cho kho nak ha tim mi an sipin a nupol I sining le dil hun choi san ding jong a teltia World Bank ni alang ter Taliban ha ni nupol fimchon nak chu thakhat lengkai an phi kham hnu a hun than ding in ani tim na in aliam chia zar a khan an ilet than diam cha a siang in chu an honglo siang in kai thang kho nak ding kong he pe tlai in Afghan kholipi fimchon nak zung pi pong a Afghan nupol ni March ni kulen ruk a khan dulo nak an lang tar I Taliban na I besha nak chu vulei chung ramdang jong ha ni fak pi in ammo chiat March ni khat in
mas thadong zartiang a Chinlen ralkap nun nak aliam mi Chin National Defense Force CNDF in salai tuen nei sum chu March nikhat thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Army ralkap salai zan hin chu March nin hi thongni kulet ni a raram hun pakhat a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Army ralkap salai van boy big chu March nin hi thongni kulet ni a raram hun pakhat a anun nak aliam Chin National Army ralkap run Corporal salai thiang big lian chu March ni thum thongni kulet ni a raram hun pakhat a anun nak aliam Chinland Defense Force hakha in salai vanta Simon chu March ni nga thongni kulet ni a raram hun pakhat a mi phun le ram cha anun nak aliam Chinland Defense Force kale kabo kanko in Johan chu March ni riat thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chinland Defense Force palewa in salai Yoshi chu March ni lei ni thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Army ralkap Nemiu cho chu March ni lei thum thongni kulet ni a raram hun pakhat a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Defense Force CNDF in salai Shalom siang thanglian e vandam chu March ni lei nga thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Defense Force CNDF in salai ngun tin mong chu March ni lei nga thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Defense Force CNDF in salai lero pui e puya chu March ni lei sri thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chinland Defense Force hakha in salai biak zapmung chu March ni lei sri thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chinland Defense Force kale kabo kanko in Nailin ong chu March ni lei riat thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Army ralkap run Corporal van nei thang chu March ni kul thongni kulet ni raram hun pakhat a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Army ralkap run Corporal san nei chu March ni kul thongni kulet ni a raram hun pakhat a mi phun le ram cha anun nak aliam Chin National Army in salai tuam penglian chu March ni kul ni thum thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam Chinland Defense Force mara in popo ma nei chu March ni kul ni nga thongni kulet ni a mi phun le ram cha anun nak aliam hi bantuk in Chinland cha anun nak liam mi na min hi dalaram times ni record atwa mi chung in kan thai mi nan se Pau do than nak cha a lasak nak to antim Mizoram champhai khwa a pau do than nak cha a tlom hal aidin zwar nak chu sub headquarter YMA champhai le charity Myanmar champhai na ibom in April ni thongni kulet ni a to antim tia thai ase Charity Consult for Safe Myanmar thongni kulakhat pau do than nak SAC ni uknak an lak nu in Myanmar ram chu mui nak a apil chu cha a hartong mi Myanmar mi pi na cha a ti in klom hal sak nak to in bom chan nak to tim ase I guys from Chin le adang lasak thiam na som an salai tia Charity Myanmar champhai in chimnak nol ngai tu ni achim min ngai lasak thiam asmi na guys from Chim Phu in Phi Thong Boy David Lai Benjamin Som Yoki le thon kham na som an salai I mizo lasak thiam thang ro moi a thomte le lel nun siam I zong som an sitia achim hi lasak tlom hal nak a Myanmar aiding na zor asalai I Huk mi chowa na chu eher nak hun pau a bom chan nak pe an selai tia achim chap State Consult in to atip nak kan ngai Myanmar aiding zong zor asalai pau do than nak a itel kho nak hun pau a itel ding tha jang cho kho nak a tha jang cho ding in kan itim chimdu mi chu ram chung a khum mi zong an kaulai atli jam mi zong an kaulai chuban tuk thil zong asakhau mi ase Razam cha a thanhem zong asakhau khoi kam hun ada kambom chan lai ti mi bikhia mi a umri lo mu mi chowa na zo in committee ni ruale becha asite lai tia achim chap phone
April ni thong ni kulen ni a to ding mi tlom hal le lasak nak ding hun chu Champhai Primary School siang in patni nak veng thlang a an to lai tia thai ase Mara Administrative Territorial Council MATC MDF ni Mara mi pi sin a thaitar nak chathan at chwa than March ni somthum an chathan ning a pakhat nak March ni kul ninga nga phai te khwa I achuak mi boi bai nak ruang a anun nak liam mi poma nei achung khar le a hoi kom sa hlo chingla rol chan velte MATC NDF ni nan nge chet nak kan in shom pi na tia langtar than kan du patni nak poma nei anun nak liam nak kong a ram chung ram leng mara mi phundi lakni thil sining dik nan thai kho nak nga tan ngei lo thlatlai tu committee sarding a MATC MDF ni biakan khia hi ko nga aital mi le mitmu tu minung na le aital tlaktia thim mi na ni thlatlai tu committee chungtal a nan ital nak lai MATC MDF ni kan innol na pathum nak kan nu February than heiruk a CDF somu le MDF mun khat a rian 20 ding in chei mai ding a somu tlang thron a CDF somu upa na chu som an sena in an rat kho lo cha a ton chei khan nak kan ngai kho lo chu cha a hi nu a mara mi phun ve karlak a ngai chet nak le I mu thiam lo nak a chhuati nak ha lo mara mi zapi du nak zul in MATC MDF ni CDF mara chu dei nak sarding le ram khel a 20 ding in chei khan ding a kan som na bali nak MATC MDF chu SAC he ai hoi kom mi an si tia mara mi zapi le do thang du phu na ni ang kan ro thur ding in fai akhang itwa zaw in ang kan thang chet tu velte hi nu chu social media in adik lo mi in social ti loading a kan in nol na tia MATC ni chathan an chwa SAC sakhat mewai a aiding le shamnam amvun phur mi helicopter chu KNU brigade pangani angka na I an thak ta mi aidin le shamnam chu an chu na KNU brigade panga kyang kap a ummi mewai SAC sakhan chu helicopter in aiding le shamnam amvun thak na leo a KNU ni an shem ngan le shem me in angka na I an thak ta mi theory aidin le shamnam na chu kan chu di na tia KNU brigade pangani thong that nak an twa March ni kulin kwa a khan SAC helicopter police chu theory chana amvun ran ha amasabik helicopter ni theory athak leo a KNU ni an ka na chu thai ase chu leo a chun adang SAC helicopter pathum ni machine gun mang in anvun ka bom ve na I khopong I a ummi khwami cheu kha zong hliam ma an tor na in pakha zong bom ni a khen cha a achem di tia thai ase SAC ni an thak ta mi theory chu KNU ni an thiar kho zat an thiar nu a thiar kho ti lo adang chu ang khang na tia thai ase tu jing similam pasuri le minute lenga rong thok in chau thu in matupi a tha jang chap ding in arami SAC ra kap motor wal chu rakdon ding in akalmi matupi rambun khala ya zali le pali phule CDF matupi karlak a ka daw na afak Mintap matupi lam thlan a ummi khwanu khwapa na zong himnak mun a anzam thongpang dang na chu anu a kan in thaitar thante na lai I thara kan sampiak cheu ram utia CDF matupi thongjap nak tom wong ngai tu ni chathan an chwa 21 the chin tham zo tu langai tu nan za te chunga kan hello